There are solar panels on quite a few buildings in Valby, and more are on the way. In 2025, solar panels are expected to produce 10 to 15% of electricity consumption of the entire community. A predominant part of the Valby photovoltaic implementation plan includes the area around the now closed porcelain factory, where several large plants collect energy from the sun. Unnoticed, the solar panels on the roof of Valby School produce electricity. Vi har valgt Valby, fordi det er en bydel, der er under omdannelse. Der er rigtig mange områder, der bliver omdannet, og hvor der bliver bygget nye huse og renoveret. Og det giver en mulighed for at komme i dialog med bygherrer omkring integration af solceller. The Valby photovoltaic implementation plan is not limited to electricity production alone. If it makes economic sense, as on the roof of Langadehus, solar thermal collectors are mounted too. Among others, Langadehus houses a nursing home with a large consumption of hot water all year round. Baggrunden for, at vi er startet her, er også, at der ligger en rigtig masse offentlige bygninger. Og for eksempel sidder der nogle store anlæg på Valby Skole, og det er jo netop for at synliggøre det over for skolen og for skolens elever, at solceller det er en integreret del af en bygnings energiforsyning. And on each of the 6 tenements of the public housing Hornemannsvænge, there are 100 square meters of solar cells and 100 square meters of solar thermal collectors. The thermal collectors produce hot water as a supplement to the combined heat and power-based district heating produced by power plants. Vi vil jo gerne inddrage så mange som muligt i Valby solcelleplan, fordi at den rækker jo helt frem til 2025. Og hvis vi skal have den til at blive opfyldt, den er jo både visionær og langsigtet, så kræver det, at vi får både borgere og politikere og firmaer med. Den dialog, der er mellem alle de partnere, har været af stor værdi for det her projekt og de ting, vi har lært af det. Og har ligesom på en eller anden måde udbredt idéerne og kendskabet til integration af solceller i byområder. The Valby photovoltaic implementation plan has also inspired Denmark's largest wastewater management company, Biofos, to establish the largest solar panel plant in the Nordic countries. The Damhus wastewater treatment plant produces 740,000 kilowatt-hours a year, the equivalent of the consumption of 225 households. Together with Salzburg in Austria, Valby has joined the project Green Solar Cities, supported by the EU program Concerto. Det har været overordentligt vigtigt at have EU med i det her projekt og støtte med de her ting, fordi de ordninger, de har til at støtte solceller på bygninger, det har været stor værdi for at motivere bygningsejere i Valby til at integrere solceller. Some solar panel plants are better integrated into the architecture of the city's roofs and facades than others. The work of art, the Valby gable that adorns the gable of the Culture and Sports Centre, Prøvehallen, is by no means intended to blend in. Vi vil gerne vise det her kunstværk frem, fordi vi gerne vil have et vartegn for København, som kan ses af alle de passagerer, som kommer vestfra og ind og ud af København. Jeg vil godt lave et powerfult relief til den gavl. Normalt bruger man jo neonord til tekst, men jeg vil gerne have, at den skulle have et mønster omkring de solceller, som jeg brugte som bund, ligesom i reliefet på væggen. Det har den energi i sig, som jeg synes smitter af og inspirerer til byliv og til menneskeliv i det hele taget. Ikke? Jeg synes, det er fint at bruge kunstværket som en inspiration til, at man kan bruge solceller til mange forskellige ting. Men når jeg laver selve værket, så tænker jeg ikke så meget på det. Så er det mere, at nu har jeg brugt det som et materiale, og så vil jeg have noget kunstnerisk ud af det. The Valby gable produces the energy it consumes itself. The work of art collects energy from the sun in the day and sheds its red neon light after dark. Nu kommer fuglene igen, og lyset vælter pludselig ind.